Perile no maamkela eka nongonoko wa namuntlha loyi maxelaka wona thwi. Vito ndzi Nsuku Rulani Baloyi. Kulo sala vhiki ntsena leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va ya hlawula vurhangeri byintshwa bya tiko eka nhlawulo wa mani na mani hi Ravunharhu leri landzelaka. Vativi va tipolitiki va kombise leswaku nhlawulo wa lembe leri wu ta tika swinene laha wu nga fananisiwa na nhlawulo wo sungula wa demokrasi wa 1994. Kasi ku hi pfuna ku yisa njhekanjhekisano emahlweni estudio hi amukela Baskopo Makamu kusuka eka ANC, Soli Malatsi wa vandla ra DA, Musa Novela loyi a yimelaka EFF na Ben Mayengani kusuka eka AADP. Hi amukerile eka Ngula ya Vutivi. Inge ni sungula hi n'wina va ANC, mi sungurile pfhumba ra NHI. Kambe vaakatiko va tikomba va ri ku kanakanini. Xana mi ya swi humelerisisa ku yini NHI leyi kumbe pfhumba leriwa ku ve swibedhlele swa mfumo swi le ka xiyimo lexi nga tsakisiki? Na khensa swinene. Mi ta tsundzuka ku se hina hi ri vandla ra ANC na 30 years hi mfumo. Hi na experience leyi nga yi vona ka swilo swo tala leswi hi nga swi endla na leswin'wana swi nga hi tsandzaka ku swi endla. Ha swi tiva ku na swibedhlele kumbe swa rihanyo leswi ka swi nga swi fika level leyi vaakatiko a va hleketa swi fanele swi fika. NHI leyi ku ze yi vekela yi va kona hi la ku sungula ku kombisa ku vanhu a swi hi ku i na mali kumbe a wu na mali, a swi hi ku i tshama ndhawini yo karhi kumbe a wu tshami ndhawini yo karhi a switandini i tsandzeka ku fikela vutshunguri lebyi nga ringanela. Hi ku vona ka hina hi teke nkarhi wo leha hi hi tirha na yona NHI leyi ku fika la ni nga vula ku plan leyi nga na yona ku ya hi NHI yi ta swi kota ku tirha yi hlamula leswi vaakatiko va nga ri ku na swona. Ni nge ni kombisa ku ni vone swin'wana leswi nga humelela vhiki roreni laha a ni ri xibedhlele xa Pietersburg Provincial Hospital laha i kumaka ku madokodela lama nga tokota man'wani a ma kona ni ka ti-private hospital mara mfumo wa swi kota ku va na vona na vanhu lava nga ri ku na mali va swi kota ku swi fikelela leswi a va fanele va nga swi koti ku swi kumeka ka ti-private hospital. Hi ku vona ka mina hi teke nkarhi wo leha ha jikajikisana ha vona hi nyika na vaakatiko ku va va na vutihlamuleri hi ku hina ya mfumo yi ri yexe hi fuma na vaakatiko. Hi mhaka leyi ni vulaka ku hi ringanerile kumbe hi swi languse kahle loko president a ze a fika laha sayinaka NHI tanihi nawu lowu nga ta tirhisiwa na South Africa hi ta swi kota ku tisa rihanyo ro antswa ka vaakatiko. Inge ni ta ka n'wina tatana Malatsi hikokwalaho ka yini tanihi vandla mi ri ku kanetanini na vona va ANC hi mhaka leyi ya NHI? Yeah. Swa ku sungula loko mi lo languta ti-conditions ta le swibedhlele xa hina swo tala mi ta kuma ku ri infrastructure ya koho a yi kahle. Ku na vanhu vo tala la loko mi va yisa ka ti-public hospitals to tala la tikweni mi kuma ku ri va teka nkarhi ku ri va kuma medication, va teka nkarhi ku ri va voniwa hi ti-doctor. And loko lo yingisela Baskopo lawa va vulavula ingaku swin'wana na swin'wana swi tirha perfect and ya swi tiva hina vanhu va ku tirha laha tikweni na vanhu va ku tirhisa ti-public hospitals ku ri ku ha ri na ti-challenges to tala. Secondly mhaka ya budget, sweswi government a yi so vula ku ri i ta yi kuma kwihi mali ya ku funda NHI ku ri va yi roll out. And swi ya yi komba ka hina ku ri announcement leyi va lo yi endla sweswi because va tiva ku ri va lava ku tirhisa yona as part ya ku campaign na ku canvassa for this election. Swilo leswi sweswi va lo jaha ku announce ku ri va ready for roll out ya NHI. And hi leswi hi na problem na yona because i endla ti-expectations ta ku ri no loko mi lo ya ka ti-public hospitals or ka ti-public health facilities mindzuku mi ta kuma ku ri swin'wana na swin'wana swi tirha kahle. And leswi hayi swona because investment leyi laveka ku ri va sungula yona hi mhaka ku ri ku na ti-doctor to tala for instance ta ku graduate ka ti-medical school la tikweni va hava ku tintirho. One. Secondly, loko mi languta ti-vacancy rate ka ti-public hospitals
tele na tona. So wa ku laveka ku ri ku sunguriwa ku ri ku fixiwa ti-basics before ta vulavula hi mhaka ya ku ri no ku credit NHI ku ri munhu mun'wana na mun'wana a nga ya kona a hi ntiyiso leyo because health system ya hina currently a yi so va ready ku ri i nga implementa NHI. Inge ni ta ka n'wina tatana Novela tanihi EFF mi yima kwini eka timhaka ta NHI? Inkomo Mahashi hina tanihi vandla ra EFF hi kombeta leswaku vandla ra ANC mhaka leya NHI va yi tisile ku hatlisa hi ku tsutsumela ku la ku kanganyisa vanhu lava nga ta va vota ku va ta kota ku va votela. Xo sungula i ku lexi ri nga tshamisa xiswona hi nkarhi lowani yi na swiphiqo swa ku tala. Xa ku sungula i ku va vula leswaku vanhu loko ku va ta kota ku khavariwa hi yona NHI va fanele va ya register. Hi vutisa xivutiso xa ku u fanele u yi register hi mhaka yihi? Hi mhaka ku un'wana na un'wana loyi a nga laha tikweni i beburiwa a swibedhlele leswi swi fambisiwaka hi vona. Hi ndlela yaleyo swi vula ku ri va na mona mavito ma vanhu hinkwavo lava hanyaka laha tikweni leswaku a swi na nkoka leswaku vanhu va fanele va tsarisa ku sungula. Xa vumbirhi hinkwavo vanhu lava hundzaka emisaveni Department ya Home Affairs yi kota ku khoma ti-record teto swi vula ku ri va swi tiva ku i mani a nga kona i mani a nga ri ku kona. Nakona n'wana un'wana na un'wana loyi beburiwa swibedhleleni swa vona ene hinkwalaho va nghena na le swikolweni leswi swi raniwaka hi government which means va na yona information leyi va yi lavaka. Mara a hi swi vekeleni nyana a tlhelo katsongo sweswo. Loko u lava ku rhana u lava ku fambisa swa rihanyo u fanele i sungula ka ti-basics ka swilo switsongo swa ku fana na titliliniki primary health care hikuva swi na nkoka ku i endla u rhana system leyi nga ta kota ku sivela before i ta kota ku horisa. Loko a wu kota ku lunghisa ti-primary health care ku va na madokodela a titliliniki lava vaakatiko va sungulaka kona va nga se ya eswibedhlele. Titliliniki letiwani ti fanele ti kota ku dyondzisa vaakatiko hi timhaka ta rihanyo ku vulavula hi timhaka ta madyelo ku ri hi ndlela ya kahle leyi vanhu va nga dyaka yoho leswaku rihanyo ra vona ri kota ku leha hi ndlela leyi va nga kota ku sirhelela mavabyi hi yoho. So hikwalaho loko a va kota ku sungula laya hi kona a hi ta kota ku xitepe xa vumbirhi hi tshinelela kwala. Ni khomeleni ku va ni mi nghene enon'weni a hi ndzeni hi ta ka n'wina tatana Mayengani swi tikomba ngo leri ku va pfhumba leri nga ta kota ku pfuna lava pfumalaka n'wina mi yima kwihi na pfhumba leri ra NHI? Xiyimo lexi hi nga ka xona a ka ha ri na nchumu lexi vandla ra ANC ri nga ta xi cinca la tikweni ko va ku ti gangisela tivhoti hi ku xiyimo xa rihanyo na xiyimo xa titliliniki na swibedhlele swa ka hina a swi tshamisekangi. Loko va tsandzeka vanhu lava ku hi akela titliliniki, loko va tsandzeka vanhu lava vakhegulu va ka hina va famba ti-distance ku ya titliliniki va ta swi kota njhani ku fambisa pfhumba ra NHI? Lexi ni nga xi vulaka i ku vandla ra ANC na varhangeri na timinista ta kona leti va nga ta ti deploya i tinsulavoya. Why ni vula so? I ku Zweli Mkhize voho va Bioscope Makamu va n'wi suspendile hi mhaka yini? Hi mhaka ku yiva mali ya state. I suspende hi vona va ANC. So lembe na lembe hi ta vulavula hi timinista leti ti yivaka mali ya mfumo ko va kungu ro yiva mali ya mfumo. Vaakatiko va ka hina a hi voteni ANC out hi nghenisa tiphati letintshwa vanhu lava nga ta yimela swilo swa hina aka ti-community vanhu lava va nga ta antswisa xiyimo xa rihanyo. Mi nghena enon'wini mi nga fambeli kule ha vuya endzhaku ka mavhengele. Hi tlhela hi mi amukela nakambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi nga na njhekanjhekisano wa mavandla ya tipolitiki. Tatana Bioscope hi na xiphiqo xin'wana xa ku pfumaleka ka mintirho laha Afrika-Dzonga. Vaaki va ri mi tsandzekile ku tumbuluxa mintirho malembe ndzhaku. Xana sweswi i yini lexi mi nga ta xi endla ku hambana
ku ya emahlweni leswaku ku va na ku tumbuluxiwa ka mintirho? Inkomu so mi ta tsundzuka ku ka manifesto ya hina if mi langusa priority number 1 na number 2 hinkwato ka to ti vulavula hi ku hi lava ku endlisa ku yini mintirho. A hi swi tekeleni enhlokweni ku hi ve na nkarhi ikhonomi ya tiko leri yi kha yi famba ku fika 2020 laha ku nga va na covid laha swi nga vula swi tlherisela ndzhaku tipulani na tiikhonomi. President Ramaphosa endzhaku ka covid va sungule ku recovery ya ikhonomi ya hina ku endla hi ta kota ku endla mintirho. Hi na tipulani to hlaya ta ku vona ku hi fanele hi pfuxa lomu mugangeni hi tshamaka kona. Loko hi vulavula hi ri laha sweswi hi ri Limpopo hi vulavula Nkowankowa hi vulavula Seshego hi vulavula Giyani ku le ku langutisiweni ku ti-industry leyi ti ri kona leti a ti create mintirho ka vaakatiko hi ti pfuxisa ku yini ku ti va kona. Mara also hi le ku voneni ku va tele vanhu lava va nga na ti-skills leti ti nga koteki ku fita leswi swi lavekaka emintirhweni mikama yin'wana. That's why mi vona sweswi minister wa labour and employment a ri ku langutiseni ku tirhisa tisita ta hina ku vona ku vantshwa va hina ha va skilla towards leswi lavekaka emintirhweni ku endla ku ikhonomi ya hina yi kota ku tirha. Swi ku langutisiweni ku endla njhani ka agriculture u vona ku tindhawu leti ku nga na ndhawu ya ku rima na swin'wana na swin'wana hi ncini leswi endlaka ku ti-farmer support leti nga ta kota ku pfuna vaakatiko ku va accessa va ti-createla mintirho. Hi leswi mfumo lowu wu nga tiyimisela swona. Loko mo vona priority ya hina ya number 1 na number 2 hi langusa hi ku create mintirho hi langusa hi ku kurisa ti-industry lomu vanhu va tshamaka ku endla leswaku va kota ku kuma mintirho. Inkomu. Tatana Malatsi, hi ku ya hi papila ra n'wina ra switshembiso loko swi ta ka ku tumbuluxa mintirho mi yime kwihi? Mhaka ya ku endla mintirho loko mi languta ti-unemployment stats sweswi swi vava ngopfu because na loko u ri graduate a swi vuli ku ri u nga kuma ntirho. Na loko ya xikolweni ku va na hope ya ku ri u nga wu kuma ntirho because ku na ti-graduate to tala leti tshame makaya na ti-qualifications na ti-skills leti va vulaka hi tona mara va koti ku kuma mintirho because ti-policies ta government ya ANC hi tona ta ku endla ku ri ikhonomi ya hina yi nga yi mahlweni. Swin'wana swa ku endla ku ri ikhonomi yi nga yi mahlweni i mhaka ya corruption i dya mali yo tala leyi a yi ta va yi tirhisiwa ku ri one make sure ku ri timasipala ta hina ti na infrastructure ya kahle because swilo swa ku endla ntirho hayi mfumo or government. Mintirho yi endliwa hi ti-private companies and ti-companies ti ta investa la ti ri sure ya ku ri tindlela ta koho ti kahle ti hava ti-portfolio ku fana na ti-pothole ta le Nkuwankuwa kwalaya Bensulani ku hava industries lemi ta ti fuxa kwalaya because timovha ti nge fambi ti ya kwalaya. Secondly hi mhaka ya ku ri ku na mati na ka ndhawu to tala hi vuya Limpopo hinkwenu la or hi na ti-roots a Limpopo ku na ti-village to tala even na vo Seshego na koho Seshego na Polokwane ku na problem ya mati ene i problem ya khale. So loko u ri investor u ra na business or industry loko ku hava mati ku hava gezi ku hava tindlela mi nge invest kwalaya so ku laveka i change of government. Eka vandla ra EFF mi vona onge i yini xiphiqo lexi endlaka ku va na nkayivelo wa mintirho? Yin'wani ya ti-non-negotiable cardinal pillars ta EFF yi vula leswaku we must make sure that we capacitate the state and government so that we can be able to do away with the tender system. Now hikwalaho ka yini hi fanele hi endla hi ndlela leyo ni ta nyika xikombiso a dorobeni ra Joni EFF loko yi fika ka masipala hi lembe ra 2016 i kotile ku convince masipala council hinkwayo leswaku ma-security na ti-cleaner a va absolviwi va tirhela city instead ya ku ri va tirhela tikhampani leti nga nghena hi tender va holeliwa mali ya le hansi. Hikwalaho hi kotile ku pfuna vutomi bya vona va kota ku kuma mali leyi nga davula hi muholo va tlhela va kuma na ti-benefit ta ku fana na un'wana na un'wana munhu loyi a tirhaka. Mara ku ri hi kota ku hi kurisa ti-job opportunities xo sungula hi ri government yi fanele va na policy leyi nga ta kota ku identify all the industrial zone all old industrial zone leti va fanele va ti endla ti-special economic zone va kota ku nyiketa ti-incentives. Hi ya eka AADP n'wina mi vona onge i yini xiphiqo lexi endlaka ku va na minkayivelo ya mintirho naswona mi ta endla yini leswaku va na mintirho? Xiphiqo xo sungula xi endlaka ku va na ku kayivela ka mintirho i corruption. Ni twa ba makamu va ku ANC ta create mintirho. Ramaphosa wa ku vula lembe leri nga hundza ku government ay create mintirho. Se vanhu lava
vaakatiko va va vhotela a va na plan ya mintirho siku na siku va ti-contradicta Bioscope Makamu ta vulavula leswi music Fikile Mbalula va vula leswi kahle vanhu lava hoxani hi nyoka yo hanya un'wanyana ri ni nge yi khomi a yi khomi loyi un'wana ku ni nge yi khomi a yi khomi loyi so vandla ra ADP loko hi nghena ka mfumo hi ta make sure ku timayini leti nga eka homu ta pfula timayini to tala ta pfula ku vanhu vaakatiko va ta kuma mintirho ende timayini leti ti ta va ti ri ta mfumo ti nge xaviseriwi machina na ti-Oppenheimer vangani va boti va DA na Bioscope Makamu mi nga fambeli kule ha vuya endzhaku ka mavhengele ma langute nongonoko wa Ngula-Vutivi laha hi langutaka nhlawulo wa mani na mani wa lembe leri lowu nga ta va kona hi ti 29 ta n'hweti leyi tatana Bioscope Makamu swi ti komba ngopfu vugevenga byi tshamela ro tlakuka lembe na lembe byi ti komba no byi nghenele matikoxikaya loko mo tlhela mi vuya endzhaku ka nhlawulo hi wahi marengu lawa mi nga ta ma teka leswaku mi herisa vugevenga lebyi nga kona mi ta tsundzuka handle ka ku hi lava ku ngetela maphorisa emugangeni mi ta tsundzuka ku Minister Bheki va tivisini hi recruitment ya another 10,000 ya ti-police officers hina hi ku twisisa ka hina i ku mhaka ya vugevenga emakaya a yi lavi maphorisa ntsena yi lava ku hi tirhisana na vaakatiko ku na mhaka leyi nga ku vulavuriweni ku vugevenga byo tala byi le ku tisiweni hi vanhu lava humaka handle ni nga vula ku i ti-illegal foreigners hi ri mfumo lowu hi le ku correcteni hi kha hi make sure mi nga mi swi vonini ku ti-systems ta le tibodareni hi create na border management authority maphorisa lama ma yimaku straight away in the border va kota ku vona ku va pfuneta njhani ku nghena vanhu lava nga na maphepha mo ringanela kambe ti-community policing forums leti hi ti creataka hi le ku ti endleni ku ti kota ku tirhisana na maphorisa ku kota ku hi tiva ku vugevenga byi humeka because loko vugevenga byi humelela i n'wana loyi a sukaka mutini wo karhi ka muganga wo karhi tatana Makamu why mi hlulekile ku lwa ni vugevenga lebyi eka 30 years leyi mi nga nyikiwa yona tanihi vandla a ni nge vuli ku hi tsandzekile ha pfumela ku byi ndlandlamukile vugevenga ene se swi endliwa hi ku ndlandlamuka ka vaakatiko swi ta hi ndlandlamuka na ku pfumaleka ka mintirho laha mi kumaka vanhu van'wana a va ngo tiyimisela vugevenga hi mhaka a va na mintirho loko hi ta na pulani ya hina ya ku create mintirho vanhu va kota ku kuma mintirho hi ta va kha hi hunguta vanhu eswitarateni lava endlaka vugevenga hi yo mhaka hi ku loko hi tirha na vaakatiko hi ta kota ku swi tiva na swigevenga leswi nga kona emugangeni hi kota ku swi vona ku hi swi hunguta ku fika kwihi process leyi se ni vona yi sungurile ka vaakatiko inkomo eka vandla ra DA mi vona onge ku ngeteriwa ka maphorisa swi ta hlula vugevenga hi tshemba ku ri swi ta hlula vugevenga because ku na problem ya ku ri maphorisa ya hina laha South Africa a enough loko mi languta ka ti-police station hinkwato ku na shortage ya ti-police officers so ka manifesto wa hina SDA hi vula ku ri swin'wana leswi swi nga pfuna hi mhaka ya ku ri ti-policing powers ti nyiketwa ti-provinces hi ku ri ti-provinces ti na matimba na ti-resources ta ku ri ti nga swi kota ku ri ti increase capacity ya ti-resources ta tona ku ri ti thwala more police officers swin'wana hi mhaka ya ku ri loko mi lo languta mali leyi hakeliwaku ti-salaries ta ti-major generals na ti-brigadier or senior management ya South African Police Services mali yo tala ngopfu and yona ku endla ku ri ku nga vi na investment leyi yaku ku ri ku va na recruitment leyi va vulaka yona ya police officers on the ground number 3 mhaka ya ti-detective la South Africa sweswi one detective u langutana na docket ta 80 ene leswi swi endla ku ri ku nga vi na leswi vitaniwaka ti-conviction because swi vula ku ri one detective a nge swi koti ku ri a tirha kahle vanhu va khomiwa lava endliwa crime and leswi endleka ku ri mali leyi ku laveka ku ri i tirhisiwa for ku thwala ti-police officers i hakela ti-bodyguard ta ti-ministers na ta ti-mayors na ti-premiers EFF mi vona onge ku nga endliwa yini leswaku vugevenga byi herisiwa xo sungula ku vugevenga byi tala ngopfu hi mhaka ya vusiwana loko hi kota ku endla mitirho ya ku tala leswaku vanhu va ku tala va kuma mitirho swi hunguta vanhu vo tala exitarateni lava va tinyiketelaka ka mhaka ya vugevenga loko vanhu va nga kumi mitirho ti-drug dealers na van'wana lava tirhaka mitirho ya vukhamba va thola vantshwa va hina ku va endla swilo leswi
mara ku ngetela maphorisa ntsena a swi ringanelangi naswona mara swi ta pfuna swi lava ku ngetela maphorisa hi va ngetelela na hi switirhisiwa la ku nga na timovha la ku nga na swibamu hinkwaswo leswi va swi lava ku ri va kota ku tirha ntirho wa vona ni ta nyika xikombiso eka matiko ma le makaya mi kuma ku na vhene yin'we leyi nga langutana na ti-village ta ku hundza 10 loko ku ripotiwa minandzu hi nkarhi wun'we swi vula ku ri swigevenga leswi nga le ka ti-village tin'wana leyi vhene leyi nga yin'we yi nga langutana na miganga yaleyo ya ha yile kun'wana va ta baleka la kun'wana. Tatana Novela, ADP n'wina mi ta byerisa ku yini vugevenga loko mu kuma mfumo? Xivutiso lexi xi ni khumbe ngopfu hi ku hi sonta ku duvuriwe nsati wa boti wa mina Maria Mathebula, ku duvuriwa Percy Mathebula n'wana boti wa mina a xawela block 7 a ti-village-ini. Vugevenga lebyi nga kona a ti-village-ini ni twa ni nga twisisi ku why ba makamu va ku swi lava community ti-community policing forum va ta lwa njhani na vugevenga va nga khomangi swibamu. Ende xin'wanyana xi nga ni vavisa hi incident leyi ni yi vulaka leyi nga humelela ematikoxikaya leswi ni vulaka swona i ku Bheki Cele a ri kwala Gapana ende va ba makamu va swi twini hinkwavo na va Pulexayi na va Dagmar va swi twini a va vulavulangi nchumu ku he Bheki Cele ku na khombo hi wele hi khombo la Lethaba a hi tsutsumeli a xawela block 7 ni tlhela ni lava mali ni qacha ti-private investigator ku va lavisisa case leyi ku hi ta kota ku khoma makhamba lama hi ku hi nge swi koti ku teka nawu hi wu veka mavokweni ya hina. Se mfumo wa ANC wu le ku hi feyileni na mali leyi va holelaka maphorisa ya ka hina a yi ringanelangi. Maphorisa ya ka hina va le vusiwanini a va afford lifestyle ya vona leyi va faneke va hanya hi yona. That's why mi kuma ku maphorisa ma teka ticoco i ku mali leyi va yi kumaka i yitsongo. Tatana Mayengani, hi 10 seconds mi ya endla yini tanihi ADP? Tanihi ADP hi ta ngetelela maphorisa muholo, hi ngetelela maphorisa, hi ngetelela ti-police station, hi hakela ti-community policing forum. Vanhu lava va tirhaka tipatrol ta hina ti ta va na swibamu. 10 seconds le a hi mi nyikile yi hindzile i khensile ku va mi na hina namuntlha eka Ngula Vutivi. I fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha. Loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi Ngula Vutivi. Riperile.